بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی تماشاوانا امیر بحثا رزق و ام بحثا ایمانی بکن. hani insan پر öneme dedin imanı ya پر öneme dedin rızkı xu. پر imana xud tırsı kem imanı xalas bikin nekin yahut پر rızkı xud tırsın mesela. Hiki liser bir ilo haberdin. Tabi ayet pırın fakat sehab ayet tane azebejim liseri eminki yorum bikin. Sureti Ali İmran ayeta sedu siv naha. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tehinu ve la tahzanu ve entumul a'laune in kuntum mu'minin. Fada Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ber nekevin o haber nedin eğer on mümini hakiki bin ona galip verir. Yani emberçi bin ji ember nekevin malum ülkeme hendik ve ji ember nekevin bağlabi mesela ne bejin çima taksiye falan keseye apartman aviye khaniye me em be desti hoş şükür bükün ji bunak em galip verir em imanı khalas kir. Çünkü iman iro باور بکن بیا وک عافیونه های مجیمان نما yani باغلبی yani های مجیمان نما های مج زنگینیا مال ملک dünyaya امش برای خو قسخانmıştım برای خو Sureti Hud ayeta şeşaji ve had bece Bismillahirrahmanirrahim ve ma min dabbetin fil ardi illa alallahi rizquha ve ya'lemu mustaqarraha ve müstevda'aha kullun fi kitabin mübin. Rabbi alem edbe çıka mahlukatı kurah duanda hayat dünyada hene Rab baş bizam ki rızkı tamam alba mena rızk azdım kingi lükuderi çavak az rızkı bitmeke tabil bam yaskiri az bitmeke bra nekeve atriya rızkı ho nekeve atriya rızkı ho naha İnsanı bilime lekolin kirine ko 8 milyar insan hene dünyada ana. Fakat 20 trilyon tane ama Moristan kene 20 trilyon tamamı Moristan ka işler dukun. Ama am insan ter nakun. Ha mej maddiyat heye. Huda Teala du Kur'an-ı Kerim'de sureti Sebe ayeta sivnaha daji vahad beje. Sureti Sebe ayeta sivnaha daji vahad beje. Bismillahirrahmanirrahim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Kuda Teala dibe beje es Rabbi alemime ez heneka rızkı wan fred demon ez heneka rızkı wan hendik demon. Kuda Teala ek rızkat de en baş ewe. Ama ayete kaba ku imana me sağlam be aviya Kur'an-ı Kerim imana me Rabbi me hebe ama bejin ki demek ki Rabbi min vaha rızk daya min ama be şükür bükün. Naha gelek alim dibin ki rızkı hendik tineye fakat şükürü hendik heye hakikaten em şükür nakin. Kuda Teala Kur'an-ı Kerim'de dibe ki le'in şekertum le'azidennekum ve le'in kefertum inne azabi leşedidun. Şükür bükün bilak an nimete ko zeda bikim. Eğer ku şükür bükün az nimet zeda bikim. Eğer ija şükür nekin ava azabı mine. Bağlabi em insan ağlabi me em şükür nakin avqa bela musibetu felaketin serime em disa ders nasinin em disa şükür nakin ola birayim taksiye veye. Birayim apartmana veye. Lo gündiyem nizam çi ikro berabe. Çizeral tece işte ne sen diye. Şurk habitiye kuda dahi ki mesela ni. Naha
ام دقت بکن يعني طبعا خود تمام رزقا باغلی خدایه اما ام بجن مال توتکی من مشن برخکه گوک ام بدنه و بخو مثلا اما ای چوله ای واره چیویک تید که به هیلین آخو قطعیاً رزق شوق نافکره شوق دچه مجادله دکه تیر دو خود مال جارگی خورش تینه مثلا ام دو بلگه سر داشت بین يعني البته که یره ام مجادله کی بکن ام ایشه کی بکن سر پشته از رازم رزق نای نکه دوی من اما ام مجادله بکن رزق اگر پر به فراب هندک به او باغلی رب مه انسانه که به ای دست خو ام بجن مال والغه و چی به گفا که شکر بکه جوی زنگین تر ته انسان ده dünyayı da tine kul bine خو bine re ama maalesef işte eml seriya خود nerin lomak em terin akun ter habki de habana hikaye jî bêjim ku rızık çiye ku çawatı o kumerim sadaka bide çiye em baş fan bikin na alim dibin ki çawa av deharike paqış dibe malê xwe jî çiqa ku meriv bide hewqa malê meriv paqış dibe Naha em neketine etiriya aglebê me em neketine etiriya îmanê me îmanê çawa xelas bikin xelaskirina îmanê di çi daye em ketine etiriya rizqê û gavak îmana me qewetlî be Xweda Teala Qur'anê Kerîm'de ayet din da dibêje ki Bismillahirrahmanirrahim Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbune Hettanê tiştê ku di dilê we da şîrînin û wî di riya Xweda da nedin ne îmana ji dile ji me tevare dibêje meselanî Mesela bejin yek ji zekate şertê Xwedayê ferze şertê İslamê ye ama tu nerî hinek jê zekatê nadin çima ditirse ya dibê 10 ton zekata min e 10 ton işte dike em bêjin hewqa pere ez ê çawa bidim halkî gava bifikire bi ez vî 10 tonê xwe bidim feqîra bidim yetîma bidim mazlûma di mervê min de ê feqîr belengaz hebin ez bidim wan ji me re dua bikin وخدای تعالی daha beter işim lebine ve Xweda Teala bereket tekna boy malım bereket ama jbek em jraz tırsın iman ne mühim ecmara aglebe me iman ne mühim em zekatı nadın hem sadaka nadın mesela yani na ser sadaka atışki bejim şu gerek em lehev binerin na be لمصري فيها مثلا كي جدله زلمك نخوش كفا قلبي ويدا سكنتي كي هي دكتور مصري جارا نابين دبن ولا انجلترا تار انجلترا تو دري دكتور باشنا اي قلب هر باوان بركي او تداوي بكن ياخد عمليات بكن جارا دچه ليكولين دكن تحليل فيلم فلان دكتور كي باش دبينه دكتور بي ولا ancak به عملیات چه او عملیات جسدی یک امود هيا جسدی نوت و نتج مازر نبي إيجا واش خرا بفكرة تبي مع عمليات بك عمليات بك بني فا أشتر بيشند بيجم جرت كاغزي إمزا بكي مربي تجويد دعوال مفنك نبجن فلان كاس كشت فلان بفن كنت قراري أخذ عمليات بدي أهلا وسهلا أس عملياتكم تين ندي أس عملياتنا هفيا دبي كا دهرو اگر پازارو از هر مملکت خو به مروی خورا بشورم كا دبين چه ازور رادبت مسئله مملکت خو اگر ایش میشی و چنه اگر وسیتی وی ور حاصل تقدین رو که در باس بد بر قصابه کی دا دنره قصاب گوشت شفت قطینه گوشت گم بجن برین تدا گوشت ور حاصل نخوشین تدا فلان اوا جیت که دا بجه ودری بیرک کیجی هاتیه وان گوشتا توب وان گوشتی کو کس ناخو وی نخوش اول وی بیرک دنره جیت فرصت بی خوش کم عیب نیم بهت واناج بود چه کت بی والله 5 حبسه بیم نهنه زلامه من تنه عیدا قربان دا کو درو جینار اوجی کو
حیوان که سرجێکم پچی گۆشت بدەم مەسەبیم ئەو چاک گۆشت خن واللهی گۆشتنینە ئەز بم بپژینم قەنە بە گۆشتە بن نەخۆشیم بەژی بچ بەژی گۆشت مێرێک ستێرکش چاوی ویتێ ستێرکش چاوی ویتێ ڕادبەش قەساب ڕادبەژێکی ئاشتە پەرە 5 کیلۆ گۆشتی خۆشک ژێکە ژێتکە دەدا وێژن کە دەبێ ژن دەستی خۆ بلند کە ژکە زەبا شەوتی دەهات کە دەبێت چ دەرد و کولێ بی ئینسانێ بە یا رەبی تجێ ببیارە o mêrek radibe pere dide qesab têra 5 sala tabii ku salkanî biçil wê gorê ji hesab dike didêkê dibe her meyê pêşinkê wê were tê 5 kilo goş bidêkê ku tu nedî gunê min stête dabe ava ez çim İngiltere ez emelatim belkî ez nefiltim yanî têra 5 sala de piştî 5 sala xwe demest pere dide qesab lê dixe diçe İngiltere ba doktor ser bikam tehlîlê te bikin ve dar û pazar nedirî تحلیلی ویدکن فیلمی ویدکن شاش دمینن که سپی ساغلم بیه یا دبی تا چیکرش بو پیغمبر تا چیکر والله دبی کام چیکر دبی فلها دبی ولا من دبی تمام نتیجه اوش انسانه باور من دانی دعای ویژن که قبول بیه خود تعالی شفا شراشان شفا مالک امتنه نخون نها ایرو تعمیرکی Asa zera kir filan bevan vesaire hala go min 5-6 trilyon ama divî çend meydan zirar kiriye tamerke go xêr te çima zerarkê go olam texsîkî kiriye bi 5 trilyona wî perî bidana zêr îro mesela 2 trilyon me têda kar kirine mişkurê xwe re dairekî kiriye zan bi çend trilyona ku wî perî nedana dairê min bidana bi zêr min êze çiqa منی کار بکرنا من 30 دونم ارد کریه که من 30 دونم ارد بری بدانا زرا من چند تریلیون جدی burada کار بکرنا اوام حقا زرار کر yani خود دای هیجی دبی من واب کرنا والله مالو ملکی ما تف لفه دنیا دمینه ام فقیر بن ام زنگی من لفه دمینه ام تكفن عتريا إيمان أخو قالك إيمانا ما قوت لبه هر ما أجر أم معاش بن أجر أم عمل بن أجر أم خدي قندا فابريقا بن أم تشتكي فقط خيج زكاة شو فرزة خيج زكاة أم بدن فقيرة يتيمة وسائر برخوة تعالى إيش مال الدنيا الهبينك إيمانا ما قوت لبه أم دعاء وان مظلومة بس إنك بلكي أم إيمانه خلاص كن إيمان أمر ما قديا وأمر ما أباز أزبي جوزلك نابينم ها لزمانه كده لقند ما يك التنك بجوزلك يبي ما تقول خالد محمد أمين جوزلك مثلا يلهم تبونا بجوزلك مثلا أم زعلوا مثلا ورد يارين نخواشين الدنيا كود دفجودا مدى هيلنا تشكرنا هاي مشخوش مرنة تنا ما ببراي ما مرنش بيرا كريه مثلا نسيب جواك أجله أنا مواد بيجن وكوا أجله مرب لكربة لودره أجرائي رحم مرب دسينة قدا نسيب مرب جي لكودره بل ورد كيجا مربا مثلا حيالا مرب ده تنايا تدي تقوي ريك يدري أم يعرف فلان باب مملكتي جرن وري أم خوارنه يقول هناك إنسان ورن درباس بن وبيجن قاتل مال نل مالي ما بيجن دوره ورن مالا ما تشاكي بخو مثلا أو تشاي نسيب فيها لو ما تدخل مثلا hani pari direj bu li İstanbul'e zamaneki da zamaneki hep kuma çekiliyor van kuma idara bu kuma kiriye icadı be hayala vida ku cami ki çek ica gotiye wala hayala min ku cami ki çekin falan halka haneki o pekirne vesaire pari emri uji peştaçiye شفكي رازد خودا دبينا يكي وشام من أورتي خونا دبي حرة بغداد لفلان دري دقوشي تري نسيبته هر دقوشي تري نسيب خبخو خو شرط بد خوا رادني دبي بقول قرآنك ما فيها تشكيل فردا هي أزجارة هر مدري ليه دخلت شاب بغداد عند شويجي وقهوة رودني شاي خود خو مريق قهوجي تينا دقوشي تري دديكي دبی تاتی سر چاوت مرکی خیلی بشکر تیجی استمد و آشته بیاردو تاتی نسین ببخو اویاج بیرا دبی کی دبی اشخوش بو وی هر دو گوشی تری هاتم بداره چوا دبی
رند من خون دیتیا وا اون گوتیا ولاز گرم نصیب مد فردای مرک دبه کی قهوه جی و داره خوی لقنته اگر قهوه یا دبه ولا بو چند شبات خدا دبینم کی جمر دبه کی اره İstanbul bersuri ay qulubawi tarif dike dûr da binê xanî da bikole kupekî zêr heye. Ez bu kupê zêr natime tu ji bo nîsîbê xwe tê vedîrî. Kaviya aqil e nêseviya ders distîne tiriyê xwe dixwe olê dixetê oda xwe dikole nere heqetan kupekî zêr tije zêr e derdixe û heyala wî diçe serî camiyê ji çê dike mesela. Nisîbê hîbû ew tu goşîtirî nisîbê hîbû nana ku xwedê li hev neyne tu sed donum erd davêjî êdî sed donum erd li kêleka te davêj ew her du jî av didin em bêjin baran jî lê dike îwî xweş tê te nexweş tê. Ayet dibe ya xweda hineka nisîbên xweş dewan hineka nisîbên xweş nadewan. Wallahî malê heram ji me namîne em viya baş bizanin hinek însan min ê diziyê dikin, xapaniyê dikin, filan dikin, bêvan dikin ama Xweda Teala cîkî dinda dibe. Kevak em gireva ku dikin jî em saxlaman nekin ya wê pîlek nexweş keve ya wê sevî nexweş keve ya wê em bêjin erebe be tekil bi teqe wê qezab keve ew pere di wir de here. Haya me jê tune di wir de here. Mala me de huzûr namîne. Bira mala me de huzûr hebe. Bira mala me de îman hebe. Bira zarokê me li mêj kin em javra bi aqibet bin. Riqe perê me tune be. Perê me bila tune be. Zengînê memleket jî kefen li xwe dike ez ê jî kefen li xwe kim tu jî kefen li xwe dikî. Kefen pêştir tiştek tune te vidîne dine o te dibe hesabı kitap. Zengîniya xweş çi ye ku meriv bixwe jî bide jî şükür jî bike mesela. Em nekevin etiriya rızkê xwe wallahî wê xweda rızk bişîne wallahî. Biraxe birê me zengîn be biraxe hevalê me cînarê me apartmanê me biraxe em emir bûyî em kîracî bin em piyatêrin sereriya werin destê xwe bilinkin erebe me swar kin biraxe. Em xwe îmana qewetlî bin îman ji me lazim e îman. Nisî xwedê dişîne. Xweda kefîlê rizqa ye xweda ne kefîlê îman e em viya ji bîr nekin. û te bibînin di xêr û xweşê de û temam emetî xweda bin.